Ubijen je prvi ministar turizma. Zašto bi neko baš njega ubio? Taj Šima Medanić meni dao nalog za 15.000 maraka i da njega ubijem. Unutar njega je to nešto kriminalno i nešto neljudsko. U stanu je pronađena mrtva 56-godišnja Slavica Medanić. Nisu bili baš u nekakvim dobrim odnosima. Da li je ona došla preblizu nekog odgovora, tko je njemu smjestio? On je bio, znači, naručitelj i tog ubojstva. Rekao mu da ima posao, naručeno ubojstvo. Ja nisam nikad ubio za novac. Je to dovoljno? 20.000 eura je bilo u pitanju. To bi bio presedan kad bi on nakon 20 godina u zatvoru bio nevin. Sud se ne može prevariti. Ili rijetko. Dosje Jarak. Novu epizodu gledajte odmah. Ekskluzivno na Voyo.